ассалому алейкум дӯстон арзманд мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳан, ҳар яке шуморо ба шаҳри Бухтар даъват мекунем ки дар ин ҷо имрӯз бозии марказии даври ҳафтум дар лигаи олӣ баргузор мегардад. Дастаи вахш дар майдони хонагии худ бар муқобили Истиқлол дар майдони рақобат мегардад. Палангони водии вахш бар муқобили шерони пойтахт имрӯз ба майдони набард ворид мегарданд. дар мавсими гузашта маз ҳамин ду даста то охир бар қаҳрамони мубориза бурданд ва дар ниҳояти кор дастаи Истиқлол тавонист чемпиони лигаи олии кишварамон бигардад. ва ҳоло бошад дастаи вахш ки бозигарони хеле хубро ҷамъ овардааст, аз ҷумла албатта Атам Назаров капитани даста ки ҳоло бо ҳамроҳии Алишер Ҷалилов дар назди довари бозии имрӯза Гулмуроди Саъдулло ва ёварониё қарор доранд. дастфишурӣ ва албатта акси хотиравӣ анъанавии пеш аз рақобат ба шумо доварони ин рақобат нишон дода мешаванд, яъне чор довар, довари асосӣ, ду нафар аз канонҳо ва довари эҳтиётӣ ки онҳоро ман албатта ки ба шумо ҳатман шинос хоҳам кард дар ин майдон, яъне дар майдони дар варзишгоҳи марказии шаҳри Бухтар ҳамеша бозиҳо ҷолиб ва дидани сурат мегиранд. ба мо шумо ҳоло ҳайати дастаи вахш дӯстони азиз нишон дода мешавад. Зариф Усмонов имрӯз чунин ҳайатро ба майдон овардааст. ба мо нишон медиҳанд ки метавонад ин даста бо шакли ҷойгиршави 4-4-2 бозӣ кунад, аммо инро мо шумо боз дар рафти бозӣ албатта мушоҳида хоҳем кард. метавонад чунин бошад, метавонад чунин набошад ва албатта бо оғоз шудани рақобат маълум мегардад ки дастаи мазкур бо кадом тартиб ва бо кадом усул бозии худро ба роҳ мемонад. ва ин бошад ҳайати дастаи Истиқлол. Виталий Левченко чунин футболбозонро имрӯз вориди майдон кардааст. ба фарқ аз бозии гузашта албатта инҷо тағйиротҳо зиёд ҳастанд. 4-3-3 тавре ба мо нишон медиҳанд шакли ҷойгиршави футболбозони ин тим хоҳад буд ва чанд нафари дигаре ки дар ҳайати захиравӣ қарор доранд. онҳо метавонанд аз байни футболбозони эҳтиётӣ дар нимаи дуввум албатта вориди майдон мегарданд ва ба бозӣ таъсири худро бирасонанд. хуб, ҳама чиз омода аст барои оғоз шудани ин рақобат ва бе ягон шаку тардид метавон дидори дастаи вахш ва Истиқлолро бозии марказӣ дар даври ҳафтум ном бурд. аллакай дар ин давр 4 бозӣ паси сар гардиданд. танҳо ин рақобат мондааст ва як бозии дигар ин дидори дастаи клуби марказии варзиши Артиш ва истаравша мебошад ки баргузоршавӣ ҳар ду ин рақобат ана ҳамин рӯз дар назар аст ва ҳар ду бозӣ албатта ҷолибу дидани сурат мегиранд, чун дастаҳое ба майдони набард ворид мегарданд ки баъри қаҳрамони ҳатто метавон гуфт мубориза мебаранд. ва ҳам дастаи вахш ҳам дастаи Истиқлол дар зинаҳои болоии ҷадвал қарор доранд. аз ин лиҳоз мо шумо метавонем дар ин дидор воқеан ҳам рақобати ҷолиб пурмазмун ва ҳуҷумкорро мутаваҷҷеҳ бигардем. чанд сонаи дигар боқӣ мондааст ва Гулмуроди Саъдулло ба соати худ назар меандозад то ба бозӣ бо иҷозати комиссар оғоз менамояд ва мо дар ин фурсат ба шумо ҳайати пурраи ҳар ду дастаро метавонем ки шинос кунем. садош тагидовар бала мегардад. футболбозони дастаи вахш аз маркази майдон бозиро оғоз карданд. хуб, ҳайати дастаи вахш дӯстон азиз ба таври зайл аст. Димитров Вастов ӯ таҳти рақами 16 дар хати дарвоза ҳунарнамоӣ хоҳад кард. футболбозоне ки дар майдон рақами 73 Алишер Баротов, рақами 19 Атам Назаров, Сиёвош Асроров, рақами 2 Тони Бикатал таҳти рақами 3 Бенҷамин Ампонса ӯ рақами 10 дорад, рақами 7 Сонатулло Исмоилов, рақами 23 Муҳаммадҷон Насков, рақами 81 Тоирҷон Тағоизода, рақами 30 Нуриддин Ҳамроқулов ва Сергей Цканьян таҳти рақами 97 дар майдон ҳунарнамоӣ мекунад. ҳайати дастаи хуб Истиқлол бошад дӯстон азиз ба таври зайл аст. Денис Кавлинов рақами 78 ӯ дарвозабон мебошад. бозигарони дигар рақами 23 Алиҷон Кароматуллозода, рақами 13 Иван Зотка, таҳти рақами 55 Маночер Сафаров бозӣ мекунад, рақами 7 Димитро Билонг, рақами 3 Табриз Исломов. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин ҳуҷум ва дарвозабон аз мавқеи худ берун мебарояд ва Кавленов тавонист садди роҳи ҳаракати Нуриддин Ҳамроқулло шавад ва ин вазъиятро бартараф созад. Амирбек Ҷорабоев таҳти рақами 6 Алишер Ҷалилов рақами 10 рақами
9 рустам соиров ва рақами 11 бошад муҳаммаҷон раимов, самурабби даста виталий левченко ки ин мутахассис ба шумо ҳоло нишон дода шуд ва самурабби хуб дастаи вахш тавре албатта дар оғози рақобат ҳам ба шумо шинос кардем. дар маркази майдон мубориза барои гирифтани туп хеле шадид ҷараён дорад. ҳамлаи навбатӣ тавассути Канор ҳуҷум ҷараён дорад. партов ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо тупро мегиранд. бозгарони дастаи вахш имконияти ба ҳуҷум гузаштанро доранд. пас ба марказ ки дар онҷо мубориза бурд Бенҷамин Ампонса, вале барои гирифтани туп ба футболбози мазкур ҳам мушкилиҳо ба вуҷуд омаданд. пас ба марказ дар инҷо мехост Нуриддин Ҳамроқулов тӯбро бигирад, вале иҷоза надоданд ба ин футболбоз то ба тӯб бирасад. фурсати ба ҳам бархӯрдани Ампонса ва Амирбек Ҷурабоев бор дигар ба мо нишон дода мешавад. баъд аз 6 бозӣ ҷадвали мусобиқа ба таври зайл аст. дастаи клуби марказии варзиши Артиш бо 13 хол дар зини аввал қарор дорад. Истиқлол баъд аз 6 бозӣ 12 хол дорад дар зини дуввум аст. Регартада аз 11 хол, сеюм Вахш бошад дар зини чаҳорум бо 10 имтиёз қарор дорад. яъне ин маъноиро дорад ки дар рақобати имрӯза агар дастаи вахш пирӯзии худро тавонад ба даст орад, пас соҳиби 13 имтиёз мегардад ва барои дастаи вахш метавонад имконияти хубе пайдо шавад то онҳо пешсави ҷадвали мусобиқа ҳам бошанд. ҳамчунин албатта дастаи Истиқлол метавонад мубориза барад дар сурати пирӯзиро ба даст овардан. боз дар қатори лидерон дастаи Истиқлол боқӣ хоҳад монд ва ҳамчунин фаромӯш кардан лозим нест ки дастаи клуби марказии варзиши Артиш ки ҳоло бозии худро баробар ба рақобат шурӯъ кард, агар пирӯз бигардад пас зинаи аввалро нигоҳ хоҳад дошт, чун яке аз дастаҳои фаъол дар лиги олии мамлакат ҳоло баъд аз 6 бозӣ аз клуби марказии варзиши Артиш аст. ин баъд аз баргузор кардани 6 рақобат, аммо гап сара меравад ки аллакай чандин бозиҳо дуэр гаштанд ва бо дар назар дошти ҳамон рақобатҳо, яъне 4 бозие ки дуэр гаштанд, ҳоло дастаи Регартада аз бо 14 хол дар зинаи аввал аст. оё метавонад ин даста мавқеи худро нигоҳ бидорад ё на, инро танҳо бозӣ нишон хоҳад дод. яъне вариантҳои гуногуне ҳастанд ки метавонад ҳам Регартада аст дар зинаи аввал боқӣ монад, метавонад клуби марказии варзиши Артиш ба зинаи аввал равад, метавонад Истиқлол. партов ба хати ҳуҷум, то ба Канор партофта шуд ки тавассути ин Канор мубориза мехост барад. Муҳаммаҷон Насков, Сунатулло Исмоилов, муборизаи ӯ ва инҷо Табрези Исломов вазъияти мазкурро бартараф кардан тавонист. пас ба марказ рисол ба Канор, Муҳаммад Насков, пас ба Ақиб, ва ту ба футболбозони хати дифоъ бармегардад. Сёвош Асроров, партобиё ба хати ҳамла. ҳангоме ки туп дар назорати футболбозони дастаи вахш бошад, онҳо бо 3 дифоъгар бозиро пеш мебаранд. зарба ба тарафи дарвоза, хеле зарбаи қавӣ ва хавфнок бо Сунатулло Исмоилов ин зарбаро иҷро кард, вале зарбаи задаи Сунатулло болотар аз дарвоза рафт. метавонем бор дигар мутаваҷҷеҳ ба ин фурсат шавем. воқеан зарба хавфнок буд, чунон менамояд ки дарвозабон мавқеи худро идора мекард. Денис Кавлинов, оғози хуби ин рақобат. пеш аз зарба албатта ман гуфтанӣ будам ки ҳангоми бо туп будан футболбозони дастаи
вахш се дифогари марказ доранд, чун Муҳаммадҷон Насков аз канори рост ва Атам Назаров аз канори чап онҳо хеле зиёд ба ҳамла моил мешаванд ва тавассути канорро ба ҳуҷум мераванд. Атам Назаров ҳатто ба марказ ҳам ҳаракат карда. Дар инҷо кӯшиши хуб дорад, имконият барои зарбазанӣ ва бинед ки чӣ гуна сейфи олии дарвозабони дастаи вахш барои Муҳаммадҷон Раҳимов бисёр имконияти хуби голзанӣ пайдо шуд. Зарба зад ва дарвозабон тавонист сари вақт ин зарбаро бартараф кунад. воқеан ҳам сейфи олии Димитро Фастов. аз канор партоби бисёр ҳам хуб ба дохили ҷаримагоҳ буд. Манучер Сафаров тӯбро партофт. имконияти навбате барои зарбазанӣ ва як зарбаи дигар ҳам инро дарвозабон мегирад. бисёр ҳам хуб ин рақобат ҷараён дорад бо зарбаҳои мустаҳкам ба сӯи дарвоза. ва ҳоло дастаи Истиқлол бисёр талошҳои хуб дорад барои зарба задан, барои муваффақ шудан. мо зарбаҳои яке паси дигаре ба тарафи дарвозаи дастаи вахш мушоҳида мекунем, аммо вахш ҳамон дастае нест ки сар хам кунад. палангони водии вахш албатта таслим шудани нестанд. ҳаминро дар назар доштам, яъне ҳангоме ки бо тӯб аст дастаи вахш онҳо бо се дифоъгар бозӣ мекунанд. Атам Назаров дар мавқеи дар хати ними мояи такягоҳӣ дар ҳамин минтақа мавқеъ мегирад. Сунатулло Исмоилов ва ҳангоми бо тӯб будан дастаи вахш 3-4-3 бозӣ мекунад. бар муқобили Сунатулло Исмоилов инҷо қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. Франи Икич ба вайрон кардани қоидаи бозӣ роҳ дод. партоб ба дохили ҷаримагоҳ, ин вазъият бартараф шуд. чунин футболро мо дӯст медорем. ба ин тарафу ба он тараф ҳуҷумҳо яке паси дигаре идома доранд. ин аст футболи ҳақиқӣ. ҳамлаи навбатӣ Ампонса, партоб ба канор Муҳаммад Насков, ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва ин ҳолат бартараф карда мешавад. бозам як талоши дигар, як зарба ба сӯи дарвоза. футболбозони вахш ҳоло тӯбро идора мекунанд ва онро хуб дар назорати худ қарор доданд. Атам Назаров пас ба канор. ҳуҷуми навбатӣ. ирсол то ба дохили ҷаримагоҳ мерасад зарбаи Нуриддин Ҳамроқулов. вале зарбаи ҷо кардаи Нуриддин аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. дар бозии даври гузашта дастаи вахш дар як бозии сергол, дар як бозии пурмазмун рақобат дошт бо Регартадас ва Регартадас бо ҳисоби 3-2 дар он дидор пирӯз шуд. дастаи Истиқлол бошад дар даври гузашта, дар даври шашум бозӣ дошт бо дастаи Хуҷанд ва бо ҳисоби 2-1 пирӯзиро ба даст овард. бозӣ то сониҳаҳои охир 1-1 ҷараён дошт ва дар нафасҳои охирини дидор Рустам Соиров тавонист голи ғалабоваро ба ҳадаф расонаду пирӯзии дастаи Истиқлолро таъмин кунад. партоб ба дохили ҷаримагоҳ, фурсати хеле хуб Муҳаммадҷон Раимов мубориза ёфт ва инҷо дар дохили ҷаримагоҳ Тони Бикатал тавонист рақобати арзанда нишон бидиҳад ва ин вазъиятро бартараф созад. иван Зод ишора мекунад ки қоидаи бозиро вайрон накард, аммо Гулмуроди Саъдулло дарҳол ба майдон пизишконро ҷеғ мезанад то ба футболбози дастаи вахш кӯмак расонида шавад. ин бозиро Гулмуроди Саъдулло ҳакамӣ мекунад, ба Ҳасан Каримов аз як канор ва Фарҳод Куралов аз канори дигар кӯмак мерасонанд. Насрулло Кабиров дувар эҳтиётӣ дар ин дидор аст. ҳамчунин тибқи протоколи рақобат Абдулло Давлатов дар ҳуҷраи вар қарор дорад ки ба ӯ Хусрави Сидиқзод ва Шарифбек Нуриддинов кӯмак мерасонанд.
سیاوش اسرارov و تنظرف البته این بازیگرانی که سالهای طولانی در دسته استقلال گذراندند و فوتبالبازان مهم هم در استقلال هم در منتخب تاجیکستان به حساب رفتند. حالا هر دو شرف همین دسته یعنی دسته وخش رو حمایت میکنند و البته فتولایف رو هم فراموش نمیکنیم که امروز در هیئت ذخیره قرار دارد و میتواند البته از ذخیره به میدان آمده حتما او بازی رو بهتر خواهد کرد در کنار اگر در کنار چپ وارد میدان شود. پرتاب با داخل جریمه گاه علیشیر براتوف پس باقیب سیاوش اسرارov توپ در نظارت فوتبالبازان وخش باقی میماند. اتم نظرف واسه از آن که محمد جان رحیموف از پیراهنش داشت اما توخیر در پای خود استوار ماند. پرتاب به خط هجوم اتم نظرف در منطقه تکیه‌گاهی بازی اتم نظرف البته بد نیست که در اینجا ما نوبت میبینیم هم در گردان کردن بازی دسته وخش در این موقع هم در برطرف کردن هجوم‌های رقیب نقشی خوبی رو حالا دارد این فوتبالباز و با پورگی چون می‌بینید که با پورگی همین موقع رو گرفته است یعنی خط نیمه حمایت در منطقه تکیه‌گاهی چون ما در کنار بیشتر سیاوش اسرارov رو می‌بینیم همچنین البته فوتبالبازان دیگر در آن کنار به کمک می‌رسانند ولی وابسته به حالت ما اتم نظرف رو حتما در کنار چپ خواهیم دید چون که او بازیش در همین کنار در سطح عالی بودن میتواند. برای مثال در همین حالت ما از اتم نظرف رو در کنار یعنی در مرکز هم نزدیک به کنار چپ دیدیم و او در مرکز هم در منطقه تکیه‌گاهی یعنی به اصطلاح باعث اپورنیکم بازی کند ولی 90 حرکت محض به کنار چپ خواهد کرد. پرتاب به خط هجوم این پرتاب طویل اتم نظرف بود اما کمی سرعت بلند داشت و طاهر جان تقوی‌زاده که توسط کنار چپ به هجوم گذشت امکانیت نداشت تا توپ را بگیرد و حمله را ادامه بدهد. پرسینگ فعالانه دسته وخش و ببینید که یک بار شماره زیاد فوتبالبازان دسته وخش در نزدیکی جریمه‌گاه استقلال قرار داشتند و با پرسینگ گذاشتند. علی جان کرامت‌الله زاده پس به کنار. خب و ما بار دیگر مشاهده میکنیم که چگونه اینجا بله خودی بازی بر ضد علی جان کرامت‌الله زاده ویران شد. دسته وخش البته بازی که شد نشان میدهد و این تیم یکی از آن دسته‌ای است که در بازی با اشتراک آن گل‌های زیاد به هدف رسانیده میشوند و این نه تنها ربط دارد به بازی خط هجوم یعنی با دفاعگران هم این سخن تعلق دارد چون اینجا آنها هم گل میزنند و هم از طور دروازه خود گل‌های زیاد هم میگیرند. پرتاب به داخل جریمه گاه و امکانات خیلی خوب پیدا شد اما فرانی ایکیچ توانست این وضعیت را برطرف سازد. یعنی برای مثال ما اگر چهارگانه اینجا اتم نظرف بسیار عالی بازی کرد اگر ما چهارگانه اساسی لیگ عالی مملکت یعنی تاپ 4 رو نظر بیندازیم برای مثال کمیویا 4 گل سر داده است استقلال تنها 2 گل سر داده است رگرتاده از 3 گل وخش 7 گل. یعنی در بین دسته های تاپ 4 از همه زیاد ماز وخش به دروازه‌اش گل سر داده است ولی یک طرف دیگر هم هست این دسته از همه زیاد هم گل زده است بین همین چهارگانه
نه تنها بین همین چهارگانه عموما در مجموع بعد از 6 دور از همه گل بیشتر ما از دسته وخش زده است. پرتاب به داخل جریمه گاه کاولینوف این وضعیت را برطرف کرد. وخش به طور دروازه رقیبان 10 گل زده از بینندگان عزیز. 10 گل. برای مثال دسته لیدر کلوب مرکزی ورزش ارتش تنها 6 گل زده است. رگرتاده از تا دور ششم 5 گل داشت. استقلال 7 گل دارد و رگرتاده از پیروزی خود را در این دور به دست آورد. با حساب 4-1 بخشی را شکست دادند و این معنی را دارد که حالا از حساب گل ها دسته مذکور رگرتاده از حساب گل های زده 9 گل دارد. یعنی حتی بعد از 7 بازی دسته رگرتاده گل هایش کمتر از وخش است. این البته تنها آمار است. از یک جهت البته دسته وخش خیلی زیاد گل میزند ولی در این برابر باز گل هم سر میدهد. هم خود گل میزند دسته وخش و هم به دیگران هم امکانیت میدهد. ضربه کنجی منوچهر سفر فرسالیو بعد داخل جریمه گاه و هجوم جوابی دسته وخش را ما میتوانیم متوجه بگردیم. پرتاب با کنار توسط کنار توی جان تقای زاده مبارزه میبرد و میر به یک جورا بویف دوستان ارجمند سر وقت این وضعیت را پیخست کرد و در برطرف کردن اون نقش از همه اساسی داشت. توپ را حالا فوتبالبازان دسته وخش بیشتر اداره میکنند. بکتل پاسیو به الشیر براتوف ارسال به طرف جریمه اینجا دروازه‌بان. البته دنیس کاولینوف به یگان مشکلی توپ را میگیرد. از همه گل کمتر را در موسم کنونی بین دروازه‌بان ها از دنیس کاولینوف سر داده است. این زمان او تنها 2 گل را در 6 بازی به دروازه خود سر داده است. محمد جان نسکاف آماده است از اوتوب را به بازی پرتاید و این رقابت جالب و دیدنی دستای وخش و استقلال ادامه یابد. مخلصان دسته استقلال هم البته حضور دارند در شهر بختر همراه با شیران پایتخت. چندین نفر و شهر بختر اسیفا شدند تا دسته مذکور یعنی دسته استقلال را دستگیری کنند و ارزنده دستگیری کنند. ارسال به خطی حمله هجوم خیلی خوبی فوتبالبازان دسته استقلال. توپ از میدان بیرون شد. تونی بکتل تا آخر مبارزه برد و امکانیت نداد به دمیترا بیلونوک تا وارد جریمه‌گاه دروازه‌بان شود.
خیلی خوب، باز هم اینجا تونی بیکتا هنرنمایی میکند، پرتابی با کنار اما نودقیق کمی بلندتر توپ را پرتافت این بازیگر. هجوم نوبتی منوچهر سفر فرستالی با داخل جریمه گفت دیمیترا بیلاناگ امکانیت خوب برای ضربه زنی پیدا شد. محمد جان اسکف حمله جوابی دسته وحش امپونسا مبارزه نوبتی بنجامین امپونسا و توپ را میگیرد از امیربک جورابای فنلا را ادامه میدهد پاس به محمد جان اسکف فرستالی اسکف با داخل جریمه ضربه و توپ اینجا 9 دقیق میرود بالاتر از دروازه. سرگئی تسکنیان این ضربه را اجرا نمود. اما ضربه اجرا کرده لیگانری دست خیلی هم 9 دقیق رفت. باید گفت که چون این پرتاب‌های توسط هوا به داخل جریمه زیاد دیده میشوند هنگامی که فوتبالبازان دسته وحش به حمله میگذرند توسط کنار راست باشد کنار چپ. از اینجا محمد جان اسکف از طرف دیگر یا اتم از رویاست یا باش از رویات یا جان تقوی زاده بازی ادامه دارد. رقابت دستای وحش و استقلال لکه دقیقه 26 میان است. بازی بسیار هم جالب بود دیدنی که در آن هم دستای وحش و هم استقلال جهت تکاپو و تلاش زیاده دارند برای زدن گل برای موفق شدن. امکانیت ها برای هر دو تیم پیدا می شوند و فرصت های خوبی گلزنی هم وحش دارد هم استقلال. کابلینوف پاسی با کنار اینجا بازم می‌بینید که چگونه پریسینگ میکنند. فوتبالبازان دسته وحش ولی از عهده این فشار برآمده میتوانند بازیگران پایتخت. هجوم نوبتی تبریز اسلاموف و محمد جان اسکف اینجا مبارزه خوب بود و بعدن از اون نفرانی که به ورزشگاه پختکار آمدن برای دستگیری وحش از اونها طلب میکرد که فعالتر باشند.
یک ثانیه هم آرام نباشند. ارسال با داخل جریمه گاه بیکتل Ампонса пасио ба канор. ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи вахш тавассути канори чап идома дорад. Тоҳирҷон Тағоизода як нафарро ду бор фиреб дод, баъдан парто ба дохили ҷаримагоҳ. тӯб аз майдон берун гардид. ҷодовар Гулмуди Саъдулло ишора мекунад ки як таваққуфе бошад. ва ҳоло имконияте ки барои Мамаҷон Раимов пайдо шуд, баъдан Алишер Барротов чӣ гуна мубориза бурд. баъд аз он Мамаҷон аз кутубро аз назди пойҳои Табризи Исломӣ Мусадда дур кард. умуман агар мо гӯем ки дар ҳолати хуб қарор дорад, Мамаҷон Раимов хато ва иштибоҳ нахоҳад буд, чун воқеан агар мо ба бозии ахири дастаи Истиқлол ва умуман дар мавсими кунунӣ назар андозем, Мамаҷон Раимов яке аз чеҳраҳои намоён ва футболбозони муҳим дар хатти ҳамлаи дастаи Истиқлол мебошад. Ахтам Назаров партоби ҳавоиё ба дохили ҷаримагоҳ. чунин партоbo зиёд ҳастанд, аммо то ҳамин дам рости гап фоида аз он камтар дида мешавад. бале зарбо ҳам буданд. Нурдин Амроқулов зарба зад, Сергей Цканян зарбаи худро иҷро намуд. яъне имконият медиҳанд бозигарони дастаи Истиқлол барои зарба задан. вале гап саро меравад ки худи футболбозони дастаи вахш ҳангоме ки тӯб ба тарафи онҳо меояд дар мубориза қарор доранд ва аз байни чанд нафар ки ба онҳо мубориза мебаранд зарба бо сар иҷро мекунанд ки ягон зарба то ҳол дақиқ нарафтааст. ва Табризи Исломов корти зард нишон дода мешавад. ва ба ҳайси капитан Алишер Ҷалалиев ба Табризи Исломов мегӯяд ки ӯ бояд оромтар бошад. ва чунин гапҳои зиёдиву беҳударо камтар кунад. Алишер Ҷалалиев шояд ба кӯмаки пизишкон ниёз дошта бошад ва ҳоло бале аз духтурони дастаи Истиқлол ба назди капитан меоянд. камтар аз 15 дақиқаи дигари вақти асосӣ дар қисми аввал боқӣ мемонад. ҳисоби дидор баробар 0-0 то ҳанӯз ба дастҳо муяссар нашудааст ки дарвозаи ҳамдигарро рахна бигардонанд. вале ҳисоби 0-0 бояд шуморо фиреб надиҳад. бозӣ воқеан ҳам ҷолиб аст. бозӣ тақрибан бе маркази майдон ҷараён дорад. ҳангоме ки дастҳо тӯбро мегиранд, дарҳол ба ҳамла мегузаранд. ҳар яке аз ин дастҳо танҳо ва танҳо кӯшиши ба ҳуҷум гузаштан мекунад. мухлисони сершуморе ки ба варзишгоҳи пахтакори шаҳри Бохтар омаданд, онҳо ҳам аз дидани чунин бозии зебо ва муҷалло ҳаловат мебаранд.
خب алишер ҷалелов бозиро идома метавонад ба гулмироди саъдулло ба дувари бози имрӯза ишора мекунад ки омода аст то баргардад ва бозиро идома бидиҳад. ҳуҷуми навбати дастаи вахш тавассути канор оғоз мешавад. пас ба хатти ҳуҷум ва дар ин тараф тӯбро ки мегирад? Нуриддин Амроқулов мегирад. ӯ амаро идома медиҳад. пас ба қиб каме рафти ин ҳуҷум коҳиш меёбад, суръат кам мешавад. муҳаммадҷон насков пас ба қиб алишер баротов бартобиё ба канори чап. дар он ҷо Тони Бикатал вобаста ба ҳолат қарор гирифт. то ба дарвозабон то ба Кавлинов мерасад. прессинги навбати дастаи вахш. онҳо яъне футболбозони шаҳри Бухтар хеле зиёд ба фишор мегузаранд. таваҷҷӯҳ мекунем ба аминуҷум. муҳаммадҷон раимов аз по меафтад. ӯ албатта то охир кӯшиш кард ки мувозинатро нигоҳ бидорад ва дар пойҳояш устувор истад, аммо баъдан барояш мушкил шуд. инҷо талош кард то ҳадиақал зарбаи кунҷӣ кор кунад. рустам соиров партоб ба ақиб. алиҷон караматуллозода дар маркази майдон аз по афтед. қоидаи бозӣ бар зидди дифоъгари дастаи истиқлол вайрон шуд ва ин маълум аст воқеан дар ҳамин ҳолат ҳангоме ки алиҷон караматуллозода мехост тӯбро бигирад ва ба ҳуҷум бигзарад, Нуриддин Амроқулов ба пои ӯ зарба зад. мо метавонем лаҳзаи такрори ҳамин фурсатро бинем. алиҷон караматуллозода худи ҷабрдида аз ҳамин мавқеъ тӯбро ба бозӣ ворид хоҳад кард. Амирбек Ҷураббоев пасиё тӯбрабои навбати футболбозони дастаи вахш. Нуриддин Амроқулов мубориза бурд, вале бозам алиҷон караматуллозода пешдастӣ кард ва футболбози мазкур тавонист тӯбро бигирад. ирсоли навбати ба хатти ҳуҷум. Рустам Соиров пасиё инҷо имконият хеле кам дошт Нуриддин Амроқулов барои гирифтани тӯб ва барои идомаи ҳуҷум. пас ба канор. ирсол ба хатти ҳуҷум ва инҷо нодақиқ тӯб партофта шуд. ҳуҷуми навбатӣ. муборизаи хеле хуби муҳаммадҷон раимов аз байни ду нафар тӯбро гузаронд, вале шояд каме бисёртар тӯбро дар назди пои худ нигоҳ дошт. партоби хеле олӣ ва сари вақти Атам Назаров ва хатти ҳуҷум. имконияти навбатӣ ва мубориза бурд. хатмо накунам Тоирҷон Тағоизода бар зидди Алишер Ҷалелов қоидаи бозӣ вайрон мешавад. бале ин навбат Сергей Цканян ба қоидавайронкунӣ роҳ дод. Рустам Соиров ирсоли тавилиё ба хатти ҳуҷум.
ضربه دنیس کاولینوف با خطی هجوم. تبریز اسلاموف 9 دقیقه این پاس رسانیده شد. احتمال نظرف امپونسا از امیربک جورابویف بسیار خوب گذشت و بعدم با بازیگر خودی برخورد، اما توپ را در نظر خود نگاه داشتن توانست. سنت الله اسماعیلوف پاس به عقیب. احتمال نظرف شیر براتوف توپ به دروازه‌بان میرسد. دمیترو فاستاف پاس به کنار. سیاوش اسرارov. سنت الله اسماعیلوف ضربه به کنار و در اینجا هیچ کس توپ را گرفتن نتوانست. رستم سایروف کمی عقب‌تر آمده سال رستم و در ترکیب روی هجوم او میخواد اشتراکی فعالانه داشته باشد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. هجوم نوبتی فرانی ایکیچ پاس به کنار. علیشیر جلیلوف. امیربک جورابویف. رستم سایروف توپ را به کنار با ایوان زودکو میرساند و بعد مبارزه خیلی خوب در کنار. رستم سایروف تا آخر مبارزه برد. شاید اینجا کمی دیرتر کرد در پاس دادن. باز میخواست سیاوش اسرارov رو فریب بدهد. Naocher Safarov. Mirbek Juraboyev. ارسال به کناری راست. امپونسا توپ را در نظر خود نگاه داشتن توانست. امپونسا حمله را تقویت میبخشد. پاسی به کنار. اونجا سیاوش اسرارov. مبارزه یک بازیگر از پا افتید اما دوبار میگوید که خود بازیبرانه شده است. ارسال به داخل جریمه‌گاه و این وضعیت را دفاعگران برطرف میکنند. یک ضربه دیگر. چگونه ضربه اولیوا. سیو بهترین دنیس کاولینوف. این احتمال نظرف بود با ضربه قوی و نشانرس و برخواست‌های خود. اما در این صورت ضربه با شست مستحکمی که اتم زد دروازه‌بان از عهده برطرف کردن اون برآمد و ببینید که ضربه چگونه رفت. آهسته آهسته بلند شدن گرفت و اگر دنیس کاولینوف استفاده میکرد راست به گوشه بالای دروازه به کنج آن میرفت. اگر چنین امکانیت باز پیدا شود البته اتم نظرف باز هم ضربه خواهد زد. اونجا منوچهر سفروف اوسیب دارد با کمک پزشکان اون نیاز پیدا کرد و ما میبینیم که این در کدام حالت رخ داد هنگامی که سیاوش اسرارov در کنار با منوچهر سفروف مبارزه برد. قوی گرداندن موقع
رقم 1 یعنی خط دروازه. البته که برای دسته استقلال بسیار اهمیت بزرگ دارد، چون استقلال نه تنها در داخل همچنین بیرون از مملکت هم شرف فوتبال میهن را باید ارزنده حمایت کنند و موقع دروازه‌بان یکی از آن موقع‌هایی است که باید همیشه استوار باشد. خب چنان می‌نماید که منوچهر سفرов دوستان عزیز بازی را ادامه دادن نمی‌تواند. از این لحاظ اینجا تغییرات خواهد بود. و فوتبالبازان ذخیروی در آنجا صادق جان قربونوف است که میتواند به میدان آید. دلیر شریپوف همچنین دلیر شریپوف محض او آماده می شود، ولی دلیر شریپوف او اساسا فوتبالبازی خط دفاع نیست، او بازیگر خط هجوم است، یعنی مایل به خط حمله. او میتواند به میدان آید. منوچهر سفرов که توسط کنار میدان بازی کرد، دلیر شریپوف هم میتواند همین کار کند، یعنی توسط کنار راست به هجوم رود و دفاع برگردد. خب با جای منوچهر سفرов دوستان عزیز به میدان میآید دلیر شریپوف بازیگر تحت رقم 20. در بازی بر مقابل خوجند او در هیئت اساسی بود، یعنی در دور گذشته. امروز از ذخیره به میدان میآید. ضربه کنجی دسته وحش، ارسال به داخل جریمه، گل فرصت بسیار خوب و امپانس اینجا ضربه زد. بهترین امکانیت پیدا شد برای فوتبالبازان دسته وحش. به ما سیاوش استاد رو نشان داده می شود، ولی ضربه رو امپانس زد فوتبالباز رقم 10. بیاید بار دیگر ما متوجه شویم به همین فرصت. برای امپانس بهترین امکانیت بود. متوجه می شویم بار دیگر. از همه لحظه خوفناک گلزنی برای هر دو دسته در نیمه اول محض همین بود. دنیس کاولینوف ضربه به مرکز میدان. هنگامی که با فوتبالبازان کمک رسانیده شد، هنگامی که عوض گردید دلیر شریپوف، یعنی در نظر دارم اونایی که پاوزه ها ایسا در جریان قسم اول بودند، برای همین هم دوبار میتواند 2 و یا حتی 3 دقیقه را ضم کند به قسم اول. پرتاب به کنار. هجوم نوبتی دسته وحش، پرتاب به داخل جریمه گاه. ضربه نورالدین همراه خلوف، امیربک جورابایف این ضربه را برطرف کردن توانست. شش دقیقه ضم کرده می شود. 6 دقیقه، بله 6 دقیقه را دوبار ضم میکند. پاوزه بودند واقعا، اما من فکر ندارم که 6 دقیقه، شاید کمی زیادتر البته ضم کرده باشد دوبار، ولی با سبب همون ایستا و پاوزه ها طور گفتیم با قسم اول حتما با دقیقه ضم شد و دوبار 6 دقیقه ضم کرد. مخلصان البته بودن اونا برای دسته وحش اهمیت بزرگ دارد و عشق اونها، عشق مخلصان دسته وحش باید مثل دریای وحش خروشان و دائمی باشد. و امروز مخلصان البته اثبات میکنند که وحش تنها نیست، در پشت اونها ارتش مخلصان با وفایشان ایستادند. بکتال حالا نوبتی ارسال به داخل جریمه گاه زمینی ایجا کرده می شود، ولی بیند که اینجا هم امکانیت پیدا شد. امپانسا پاسیو با کنار محمد جان اسکف، 2 نفر بر ضد محمد جان اسکف هستند، هم رستم سایروف و هم تبریز اسلاموف. پرتاب نوبتی به داخل جریمه گاه توپ از حدود میدان بیرون شده است، میتوان هم را ادامه داد و مکنون بیرون شد.
حالا نوبته ولی این وضعیت برطرف کرده می شود و هجوم جوابی دسته استقلال در مرکز میدان. قاعده بازی ویران شد و در حال کوشش کرد تا توپ را به بازی وارد بنماید. فرانی یکیچ ولی گلمراد سعدالله اشاره میکند که باید سراسیمه نشوند چون اینجا یک کارت زرد نوبتی نشان داده می شود. مشاهده میکنیم نوردین همراه قلوف بود که در مرکز میدان قاعده بازی را ویران کرد. امپانسا امروز در مرکز میدان بسیار بازی خوب فوتبال بازی مذکور به چشم میرسد و بر الله احساس میگردد که بنجامین امپانسا خیلی خوب آماده است و در مرکز میدان از جهت فیزیکی، از جهت جسمانی، از جهت روحی حتی بازیگر مذکور بسیار رقابت خوب نشان میدهد. نوبت به نوبت پرسینگ دسته استقلال را در مرکز میدان با حرکات خود میشکند. تونی بیکتال این وضعیت را برطرف ساخت. دو توپ در میدان هستند، باید رفت بازی را منع کند داور، ولی که همین کار را همون میکند. علی شرجلیف پرتابی و با کنار هجوم نوبتی فوتبال بازی دسته وحش. علی جان کرامت الله زاده پس او به مرکز میدان، اینجا قاعده بازی ویران می شود. سنت الله اسماعیلوف به قاعده ورانکنی راه داد. با همین دوستان ارجمند داور صداش خود را بالا میگرداند. قسم اولی رقابت دسته وحش و استقلال از دور هفتم لیگ مملکت به انجام رسد. در نیمه اول دسته کوشش خیلی خوب داشتند و نیمه یکم با حساب 0-0 به گل جمع شد، ولی امکانات برای هر دسته بودند. شما را در نیمه دوم در ورزشگاه پختکار شهر باختر انتظار ما باشد.
دوستان عزیز و مخلصان سرشمار فوتبال میهن، برمیگردیم به ورزشگاه پختکار به قسمی دومی رقابت دسته‌های وحش و استقلال. این بازی مرکزی در دور هفتم لیگ عالی مملکت است و پس از تمام شدن نیمه اول حساب رقابت مساوی 0-0 است. دسته‌ها نتوانستند در نیمه اول و دروازه همدیگر گل بزنند، اما امکانات‌های گلزنی پیدا شدند. هر دو دسته فرصت‌های خوب گلزنی را سازمان دادند. هم دروازه‌بانان در سطح خوب عمل کردند، در بعضی حالات دفاعگران توانستند وضعیت خوفناک را سر وقت برطرف کنند و بازی با نتیجه مساوی 0-0 نیمه اولیان تمام شد و اکنون در قسم دوم رقابت دسته‌ها باز هم کوشش خود را بیشتر و حتی بهتر میکنند. حالا با هجوم متوجه میگردیم که این حمله دسته استقلال است. پس با عقیب خب بیاد با هیئت ها بار دیگر من شما را شناس کنم و آغاز میکنیم ما از دسته وحش. دروازه‌بان دیمیتروف است، رقم 16 رقم 73 علیشیر براتوف، اتم نظرف رقم 19 رقم 2 اسرارов، تونی بکتال 3 10 بنجامین امپونس، سوناتولو اسماعیلوف رقم 7، محمد جان نازکوف رقم 23، تویا جان تغوزوگ رقم 81، نورالدین همراقولوف رقم 30، سرگئی цканян رقم 97. هیئت دسته استقلال باشد دوستان ارجمند به طور ضعیف می باشد. رقم 78 دنیس کاولینوف دروازه‌بان، رقم 23 علی جان کرامت الله زاده، ایوان زودکو رقم 13، منوچهر سفروف در نیمه اول اوسه برداشت و به جای دلیر شریف به میدان آمد. تحت رقم 21 بازی کرده ایستاده است. دیمیترو بیلونوگ رقم 7، رقم 3 تبریز اسلاموف، امیربек جورابویف رقم 6، علیشیر جلیلوف رقم 10، فران ایکیچ تحت رقم 26 در میدان است. رستم سویف رقم 9 و محمد جان رحیموف رقم 11. دوران بازی امروزه بینندگان عزیز این بازی رو حکم میکند گلمراد سعدالله، از یک کنار حسن کنیموف، از کنار دیگر فرهاد کورالوف به کمک میرسانند. نصرالله کبیروف داور اتیوتی در این رقابت است. عبدالله دولتوف در ور به خسرو صدیق زاد کمک میرساند و همچنین شریف بیک نورالدینوف یک کمک رسان دیگر است. قاعده بازی ویران شد. وضعیت خوب سندرتی به نفع فوتبالبازان دسته استقلال. امیربek جورابویف در نزد توپ قرار دارد. ارسال به داخل جریمه، گذر با گل. رستم سویروف دوستان عزیز به زدن گل شرفیاب میگردد و چگونه اینجا هم با سر توپ را به دروازه وارد میگرداند. در سطح عالی ضربه با سر را اجرا میکند رستم سویروف و با انهمیستر من گل میزنم اشاره میکند رستم. بازی گذشته بر مقابل دسته خوجند را به یاد میاریم که اونجا هم فوتبالباز مذکور گل خلبوفه را به ثمر رسانده بود در دقیقه اخیر رقابت و اینجا باشد در آغاز نیمه دوم رستم سویروف باز هم با سر ضربه خیلی خوب را اجرا میکند که دروازه‌بان از زوده برطرف کردن چنین ضربه برآمدن نمیتواند. بسیار گل مهم برای دسته استقلال و بعد از این گل البته شاگردان ویتالی لیپچنکو میتوانند فعالتر شوند. و میتوانند باوری رو به خود بیشتر حاصل کنند. حالا دسته وحش بعد از سر دادن گل امکانیت‌های بسیارتر را میخواهد که با وجود دارد بیشتر به حمله میرود. به همین هم البته اونها باعث میزبان خیلی خوب و زیاد به هجوم گذاشته بودند در قسم اول رقابت. فرصت‌های خیلی خوب گلزنی داشتند از جمله امپونس هم یک امکانیت خیلی عالی گلزنی داشت که اون رو استفاده نکرد با سر هنگامی که ضربه زد و با چند فرصت دیگر در نیمه دوم هم البته دسته وحش با همان ترتیب بازی خواهد کرد. با هجوم بیشتر میگذارد و فرصت‌های خوب گلزنی را میخواهد که بیشتر به وجود دارد. حالا نوردین همراقولوف از بیرون از داخل جریمه گاه پشت نوکی ضربه به طرف دروازه اجرا کرد. بعد از آن که سیاوش اسرارov خیلی خوب مبارزه برد
ولی این وضعیت به نتیجه به انجام رسید. پس به خط هجوم و همچنین فراموش کردن لازم نیست یک ضربه که احتم نظرف زد و اون رو دنیس کاولینوف برطرف نمود. بسیار ضربه اولی بود. فوتبالبازان استقلال باشند در قسم دوم فرصت خوب گلزنی که به وجود آوردند در حال اون را با گل جنببست کردن توانستند. میربک جورابویف کوشش های نوبتی فوتبالبازان استقلال اونها پریسینگ دارند. امپونسا پاسی به عقیب ضربه به مرکزی میدان. اینجا نوردین همراه خلوف مبارزه میبرد ولی پیش دستی کرد علی جان کرامت الله زاده این وضعیت رو موضوع برطرف کرد. احتم نظرف پاسی به کنار احتم با او مبارزه برد میربک جورابویف. داور گلمرود سعدالله اشاره میکند که قاعده بازی بر ضد احتم نظرف ویران نشد. احتم نظرف بحث زیادتی هم نکرد. الشر جلیلوف به نزد ویتالی لیفچینکو آمد. چیزی البته با او صحبت کرد و بعدا در حال به موقع خود برگشت. ارسال به خط هجوم نواسته از آن که پرسینگ فاولانه داشتن فوتبالبازان دسته وخش در یک حالت در حال این پرسینگ برطرف کرده شد و ببینید که چگونه با یک پاس چندین فوتبالباز دسته وخش پس سر گذاشته شدند. اینجا خود بازی ویران شد. ارسال به داخل جریمه‌گاه دروازه‌بان توپ را میگیرد. ضربه به خط هجوم سرگئی تسکانی هم تا خیر مبارزه برد برای گرفتن توپ تلاش کرد ولی به نتیجه به صورت توپ در نظارت دسته وخش باقی میماند. پس به کنار طاهرجان تقوی‌زاده ارسالی به داخل جریمه‌گاه تونی بیکاتال یکی از فوتبالبازان فعالترین بود در قسم اول. تونی بیکاتال خوب امپونسا بنجامین و احتم نظرف این فوتبالبازانی بودند که در نیمه اول واقعا فعالی آنها در سطح بلندترین بود. عموما میتوان قسم زیاد فوتبالبازان دسته وخش را اشاره کرد که در نیمه اول فعال بودند. طاهرجان تقوی‌زاده هم سیاوش اسرارов همچنین. طاهرجان تقوی‌زاده حالا با توپ قرار دارد امکانیت برای ضربه زنی ولی احتم نظرف با پای چپ ضربه میزند. برای همین هم توپ در نزد پای راستش که بود و کوشش ضربه زنی هم نکرد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه این فرصت برطرف شد. گلنوری سعدالله اوگویی جدی میدهد فرانه ایکیچ را.
партоб ба дохили ҷаримагоҳ. нуруддин ҳамроҳулов талоши зарбазани бо сар кард. онҷо ду футболбоз ба ҳам бархӯрданд. ба назарам ҳар ду ҳам ба кӯмаки духтурон ниёз доранд. дарҳол довари бозӣ гулмуроди саъдулло духтурон пизишкони дастаи истиқлолро ба майдон ҷеғ мезанад то кӯмак бирасонанд ба футболбозон. биёд ба лаҳзаи такрор мо мутаваҷҷеҳ шавем чӣ гуна алиҷон кароматуллозода ва иван зодко аз по афтиданд. хуб бо яке сиёву 60 рух мубориза бурд. бо дигараш ки дар ҷадвали мусобиқа бинандагони арзманд ҳоло ки 4 бозӣ аллакай доир шуданд. малхи дастҳои вазд шуд. аз ҷумла дастаи Регартадас дар зини аввал қарор дорад, чун пеш аз давр клуби марказии варзиши артиш онҷо буд, яъне дар зини аввал. Регартадас ҳоло бо 14 хол дар зини аввал аст. клуби марказии варзиши артиш 13 хол дар зини дуввум. истиқлол бо 12 хол дар зини сеюм ва дастаи ҳосилот ҳоло дар зинаи чаҳорум аст. баъд аз он ки бар равшан ғалаба кард ва ҳосилот 11 хол дорад. вахш айни замон дар зинаи панҷум аст бо 10 хол. имконият дорад то соҳиби 13 хол шавад ва бо 13 хол ин аста метавонад дар зинаи дуввум қарор дошта бошад. дастаи истиқлол метавонад пирӯзӣ ба даст оварда ба зинаи аввал барояд агар дар ин дидор пирӯз шавад. аммо аз бозии дастаи клуби марказии варзиши артиш ва иста равшан аз натиҷаи он бозӣ ҳам вобаста хоҳад буд, чун агар КМВ пирӯзии худро ба даст орад, пас зинаи аввалро нигоҳ хоҳад дошт. ҳуҷуми навбатӣ муҳаммадҷон раимов дар нимаи дуввум фаъолию камтар ба назар мерасад ва ин ҷо кӯшиши хуб кард барои давом додани ҳуҷум. далер шарипов зарбаю ба тарафи дарвоза бенатиҷа ин зарба ҷанбаст мешавад. дарвозабон аз навқи худ берун мебарояд. бале ва маъзу ин ҳолатро бартараф кард. танҳо як нафар дар ҳуҷум қарор дошт. танҳо як нафар прессинг кард. пас бақиб сиёву шасроров, сунатулло исмоилов дар марказ. пасиё атам назаров тӯбро ба камол мерасонад ва бехато бозӣ мекунад. бозии ампонса ва атам назаров дар маркази майдон бе ягон таърифу тавсифи зиёдатӣ воқеан дар сатҳи олӣ аст. партоб ба дохили ҷаримагоҳ ки ба зарба мубаддал мегардад. инҷо денис кавлинов ҳам паси сар шуд ва ин ҳолат метавонист бо гол анҷом меёбад. чӣ гуна имконияти хуб ва акнун ба ҳуҷуми ҷавобӣ мо мутаваҷҷеҳ мешавем. дӯстони азиз, хато аст. инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд. ба зидди далер шарипов қоида вайронкунӣ буд ва корти зарди навбатӣ нишон дода мешавад. و اما بار دیگر در لحظه تکرار متوجه می‌گردیم که چه حالت اونجا رخ داد. ضربه نوبتی و این وضعیت هم برطرف می‌شود.
فرصت نوبتی پرتاب به داخل جریمه‌گاه و اینجا باز یک وضعیت دیگری به وجود میآید که به نتیجه جمع بحث می شود. دمیترو بیلونوک از میدان گرفته می شود. با جای صادق جان قربانوف در رقم 5 وارد میدان می شود. دوستان عزیز و برای دمیترو که تحت رقم 7 میدان بازی کرد این رقابت به انجام رسد. صادق جان قربانوف تحت رقم 5 در میدان هنرنمایی خواهد کرد. فرصت نوبتی برای زدن گل و چگونه امکانیتی اولی پیدا می شود و حالا هجوم جوابی دسته وحش مشاهده میکنیم. سنت الله اسماعیلوف از دو نفر توپ را گذراند. این صادق جان قربانوف بود که این وضعیت را برطرف کرد اما قاعده بازی ویران شده بود. فراموش کردن لازم نیست که در اینجا سیستم ور کار میکنه. شاید یگان حالت در داخل جریمه‌گاه دسته وحش رخ داد. در حجره ور عبدالله دولتوف و خسرو صدیقزاد قرار دارند. همچنین آنجا شریف بیک نوردینیف با اونها لحظه تکراری همین حالت را آماده کرده شده بود که لکه آماده کرد و ما میبینیم سیاوش اسرارov چگونه بر مقابل محمد جان رحیموف در داخل جریمه‌گاه بازی کرد. این باشد همان فرصت که صادق جان قربانوف قاعده بازی را بر ضد سنت الله اسماعیلوف ویران کرد. خب از همین موقع از جایی که بر مقابل سنت الله اسماعیلوف قاعده بازی ویران کرده شد سیاوش اسرارov آماده است تا توپ را به بازی وارد کند. سیاوش اسرارov ضربه ولی بسیار نادقیق و خیلی بلند. قاعده بازی در مرکز میدان بر ضد نورالدین همراه قلو ویران شد. پس به کنار سیاوش اسرارov توی جان توایزاده با یک رسش توپ را برگرداند ولی این حالت به نتیجه جمع بحث می شود و بعدا در همین نقطه قاعده بازی ویران می شود.
پرتاب کنار چپ. ضربه به خط هجوم. تنها یک تغییرات را مشاهده کردیم در نیمه دوم و در قسم اول تغییرات اجباری بود در حیات دسته استقلال. در نیمه اول به میدان دلیل شریف آمد و صادق جان قربانوف در قسم دوم. باز در هیئت ذخیروی استقلال مهرالدین حسنوف است، رستم کمالوف، خسرو طاهروف، لوکاس گورسکی، مسرور غفوروف. اینها بازیگرانی هستند که باز میتوانند البته در جریان بازی وارد آن شوند. در هیئت دسته وخش باشد تا حال یگان تغییرات نشده است. طاهر جان تقوی‌زاده با تابر سالی و بعد داخل جریمه‌گاه. محمد جان است که امکانیت می‌جوید ضربه و این وضعیت برطرف کرده شد و هجوم جوابی دسته استقلال که میتواند خیلی خوفناک باشد. علیشیر جلیل برزه خیلی خوب برد در مرکز، تو خیر تلاش کرد توپ را به مرکز هم رساند ولی دیگر یگان هم دسته‌اش توپ را گرفتن نتوانست. در هیئت دسته وخش میتوانند بازیگران زیرین وارد میدان شوند. محمد عبدالهدف او دروازه‌بان است، سرگئی یاورسکی است، بیکمراد هایتوف، باز اونجا مهراج‌الدین روزیقوف است. توجه میکنیم به همین حالت با توپ صادق جان قربانوف ارسالی و بعد داخل جریمه‌گاه. اکبر جان جباروف قرار دارد در ذخیروی و فتح‌اللهیف همچنین باز شهزاد دولتوف و بهروز خوجایف. و ماز بهروز خوجایف دوستان عزیز وارد میدان می‌گردد. از میدان باشد گرفته شد سرگئی تسکانیان. تغییرات واسطه به موقع است. بهروز خوجایف ماز در خط هجوم بازی خواهد کرد. پرتاب عطا نظرف بعد داخل جریمه‌گاه. فرصت خوب ضربه زنی و اینجا اشاره می شود که قاعده بازی ویران شده است. آناتولی اسماعیلوف بر مقابل لیوان زودکو به قاعده استیزی راه داد. رستم سایرف عطا نظرف سیاوش اسرارов پرتابی و بعد داخل جریمه‌گاه فرصت خوب و ضربه اجرا می شود. چگونه حالتی بهترین گلزنی و در اینجا چگونه تو به دروازه وارد نگردید. تنها خودی بنجامین نامپانسه میداند و خلاص. چگونه وضعیت خوفناک و دنیس کاولینوف
дарвозабон дар сатҳи олӣ баромад кард. аз байни ду нафар Ампонса тӯбро хеле хуб гузаронд. ҳама корро дуруст иҷро кард. тӯбро гузаронд, бо як расиш зарба зад. корти зар нишон дода мешавад, аммо ба кӣ? ба Денис Кавлинов барои кашоф додани вақт. бале, Ахтам Назаров, паси ба канор. Тояҷон Тағоизода ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. дар маҷмӯъ албатта дастаи вахш ва бозигари ин тим алалхусус Бенҷамин Ампонса бозии хеле хубро нишон дод, аммо ду фурсати беҳтарини голзаниро истифода карда натавонист. ӯ футболбози қисмати марказии майдон аст ва агар мо дар мавриди вазифаҳои бевоситаи ӯ ҳарф бизанем, бозӣ дар маркази майдон, онҷо ӯ дар сатҳи олӣ аз ҳуддаи кори худ мебарояд. аммо дар истифода кардани фурсатҳои хуби голзанӣ мушкилӣ дорад, ки дар ҳолатҳои хуби голзанӣ маъзуд дар дохили ҷаримагоҳ пайдо мешавад. на ҳамлагарони дигар дар нимаи аввал на Сергей Цканян, на Нуриддин Ҳамроқулов. дар қисми дуввум дар ҳамин ҳолат ҳам на Нуриддин Ҳамроқулов буд, на Берӯз Хуҷаев. маҳз Бенҷамин Ампонса ки боз ҳам фурсати дигари хуберо ба вуҷуд овард. Сиёвош Асроров ва Содиқҷон Қурбонов. инҷо каме нофаҳмӣ байни онҳо рух медиҳад. довар ҳардуро ором кард ва бозӣ метавонад идома ёбад. Сиёвош Асроров. Пасио па дохили ҷаримагоҳ. Сунатулло Исмоилов бо пои чап зарба зад, вале ин зарба бо шасту мустаҳкам нарафт ба сӯи дарвоза. барои Денис Кавлинов бартараф кардани он ягон мушкилӣ набуд ва Денис Кавлинов ин вазъиятро сари вақт тавонист бартараф созад. партоп ба дохили ҷаримагоҳ. боз як фурсат дигари хубе пайдо шуд, вале тавре мушоҳида кардем ин вазъият бенатиҷа ба анҷом мерасад. тағйироти навбатӣ дӯстон азиз ва ин дар ҳайати дастаи вахш аст. ба майдон бозигар таҳти рақами 14 меояд. ин
бекмурод ҳаитов аст ба ҷои алишер баротов ба майдон меояд. камтар аз 15 дақиқаи дигари вақт асосӣ боқӣ мемонад дӯстон азиз то анҷоми қисми дуввуми дидор ва вақти асосии он албатта. Атамназаров пасиё ба канор. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. фурсати хуб ва дифоъгарон тавонистанд аз зудаи бартараф кардани ин ҳолат бароянд. тоёрҷон тағоизода. ту ба иван зодко расида аз майдон берун шуд, яъне аут ба нафи дастаи вахш аст. Атамназаров омода аст то аз аутубро ба бозӣ ворид кунад. партобиё ба дохили ҷаримагоҳ. фурсати хуби зарбазанӣ ба вуҷуд меояд ва ин ҳолат бартараф шуд. ҳуҷуми навбатӣ. партоб ба дохили ҷаримагоҳ ва дар дохили ҷаримагоҳ алиҷон кароматуллозода дар бартараф кардан ин ҳолат муваффақ мешавад. дувар ишора мекунад ки зарбаи кунҷӣ хоҳад буд. ҳарчанд алиҷон кароматуллозода қайд кард ки бар зидаш қоидаи бозӣ вайрон гардидааст, вале дувар аллакай қарори худро баровард ки инҷо вазъияти стандарти. Атамназаров осеб мебардорад ва ба кӯмаки пизишкон ниёз дорад. вазъияти хуби стандарти. тоёрҷон тағоизода масами бозигар дар кунҷи майдон қарор дорад. ду давр пеш аз ин ҳангоме ки дастаи истиқлол дар сафар бозӣ кард бо дастаи ҳосилот то дақиқаи охир пешсаф буд бо ҳисоби 1-0, вале баъдан бо гол задаи Салавуддин Эргашев ҳисоби бозӣ мусовӣ шуд баробар. яъне 1-0 дар бозӣ бо дастаи истиқлол ҳисоби ниҳоӣ нест, чун рақибон собит карданд ки метавонанд ба тури дарвозаи дастаи истиқлол дар фурсатҳои охир гол ҳам бизананд. партоб ба дохили ҷаримагоҳ. ва аз тарафи дигар худи истиқлол ҳам дар бозӣ бо хуҷанд дар даври гузашта исбот намуд ки метавонад муваффақ шавад ва метавонад зарбаҳои дурусту дақиқеро ба тарафи дарвоза иҷро кунад. Тони Бекатал.
ҳуҷуми навбатӣ. Рустам Соиров. فرصتی نوبتی خیلی خوب. امکانیت است پرتاب به داخل جریمه‌گاه و میتوانست محمد جان رحیمov مبارزه برد، اما توپ را بیشتر از او دروازه‌بان دسته وخش میگیرد. حمله جوابی دسته وخش اتم ظرف در بین دو نفر قرار گرفت. وضعیت معمولی است در ترتیب منفی دسته وخش. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. صادق جان قربانов بسیار مبارزه خوب برد با طاهر جان تقوی‌زاده. توپ از میدان بیرون میرود. طور اشاره کردم در دور مذکور، در دور هفتم علاقه 4 بازی در 2 روز قبلی پس سر شدند. و ما اگر متوجه بگردیم به این رقابت ها بازی زیرین دویر شدند. دسته خوجند و پرواز در ورزشگاه 20 سالگی رقابت داشتند، یعنی دربی شهر خوجند که در آن پرواز با حساب 2-0 توانست پیروزی خود را به دست آورد. دسته برقچی باشد با رگارتا داس دیدار انجام داد و رگارتا داس با حساب 4-1 توانست موفق شود. این بازی روز 1 مای برگزار شدند و بازی که دیروز یعنی 2 مای دور گشتند، چون این بازی بودند. اینجا دروازه باید توپ را گیرد. حاصلات و روشن بازی داشتند که در دربی دسته حاصلات با حساب 1-0 پیروزی به دست آورد. گل باز در دقیقه اخیر زده شد. اسخط و سردار باز یک رقابت خیلی جالب، بازی از همه 3 گل در این دور که 7 گل در آن دیدار زده شد و با حساب 4-3 در آن دیدار دسته اسخط سردار را شکست داد. بازی دستای وخش و استقلال، همچنین یک رقابت دیگر کلوب مرکز ورزشی ارتش و استرافشان حالا برابر جریان دارد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. محمد جان رحیمov توپ را از جریمه‌گاه زده بیرون میکند. کوشش‌های نوبتی فوتبالبازان دسته وخش. تونی بکتال. اینجا قاعده بازی ویران شده است. ضربه به خط هجوم به جای رستم سایرov مسرور غفورov به میدان آمد در دقیقه 86 رقابت و مسرور غفورov در خط حمله بازی خواهد کرد. اتم نظرov او با تو بود و کارت ضربه دلیل شریپوف. قاعده بازی را دلیل شریپوف بعض دی سابق فوتبال بازی دسته استقلال وران کرد. فتولا فتولایف دوستان عزیز وارد میدان می شود. محمد جان از میدان گرفته شد
و فتولوف جای او رو در میدان میگیرد و میتواند فتولوف در کنار مبارزه خوب برد و برای موفق شدن دسته مبارزه برد. فتولوف البته تحت رقم 18 در میدان بازی دارد. اتم نظرف پرتاب طویلی به خط هجوم، ارسال به داخل جریمه گاه، نخستین رسش های فتولوف بود. تویرجان تقایزاده پرتابی به موقع آزاد، امکانیت است پرتاب نوبتی و توپ از میدان بیرون می رود. بهروز خوجایف بود که میخواست این پرتاب را اجرا کند. فتولوف به کنج میدان میاد برای اجرا کردن ضربه کنجی. ارسال فتولوف زمین اجرا کرده شد، توپ به کنار میآید. اوت به نفع دسته وخش است. اتم نظرف فتولوف ارسال بعد داخل جریمه گاه و دروازه‌بان دنیس کاولینوف این وضعیت را برطرف میکند ولی حمله ادامه خواهد کرد. پس به عقیب امپانسا توپ را به کنار میرساند. فتولوف توپ را میماند که از میدان بیرون رود چون اوت به نفع دسته وخش بود. اتم نظرف فتولوف ارسال به داخل جریمه گاه، کوشش نوبتی ضربه زدن. سنت الله اسماعیلوف از پا هفته دم دوور قید میکند و با اشاره خود معلوم میکند که قاعده بازی ویران نشده است. مسعود غفورов در حمله مبارزه میبرد و توپ را میگیرد اما دوور الکی صداشتک خود را بلند کرد. قاعده بازی را مسعود غفورov ویران کرد. ویتالی لیفچنکو از همگان طلب دارد که برگردند. پرتاب طویل فتولوف با کنار خیلی خوب اجرا کرده می شود. توپ در حدود میدان است. ارسال بعد داخل جریمه گاه، در میدان میماند توپ یا نه؟ در میدان است، میتوان مبارزه برد. ضربه سیاوش اسرارov و ما دروازه‌بان دنیس کاولینوف اولین شده توپ را میگیرد. ایوان زودکو با همه استی خود اشاره میکند که او سیب دارد. و حالا خود را به زمین میپرتاید تا دوور او را مشاهده کند و رفت بازی را منع کرده. دختران را جغ زند اما ایوان زودکو از جا بالا میشود. ضربه نوبتی به خط هجوم. دوبرابایی اینجا محمد جان شریف نتوانست پاس را درست تر برساند و فتولوف با توپ. امپانسا پس به کنار. سیاوش اسرارov بعد از آمدن فتولوف به میدان سیاوش اسرارov به کنار راست رفت. تا همیدم بیشتر در کنار چپ فاول بود. امپانسا فتولوف پس به اتم نظرف ارسالی اتم نظرف بعد داخل جریمه گاه. 7 دقیقه زم کرده می شود به وقت اساسی. 6 دقیقه در نیمه اول بود، 7 دقیقه در قسم دوم و حالا امکانیت خیلی خوب برای دسته وخش میتواند پیدا شود. اتم نظرف ارسالی بعد داخل جریمه گاه، دروازه‌بان کاولینوف این وضعیت را برطرف می‌کند. ادامه دارد ضربه و توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود. از پا میافتد در داخل جریمه گاه فوتبال بازی دسته وخش. همچنین دروازه‌بان استقلال دنیس کاولینوف. ما میتوانیم به لحظه تکرار توجه خود را جلب کنیم بار دیگر.
ҳуҷуми навбатӣ дастаи вахш. Фатҳулло Фатҳуллоев. Атам Назаров. Фатҳулло Фатҳуллоев. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. фурсати хуб, зарба ва тӯб инҷо аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун меравад. дастурспоришо ва тавсияҳо ба Муҳаммад Раҳимов аз ҷониби Виталий Левченко. партоп марказ. توپ در نظارت فوتبالبازان دسته وحش. атам Назаров. партоби ба хати ҳуҷум. бозиҳои даври навбатӣ дӯстони арҷманд аз 8 май оғоз мешаванд. 3 рӯз чунар вақта доир мегарданд. 6 бозӣ барои як бозӣ 2 рӯз, барои 2 бозӣ 1 рӯз албатта. ва дастаҳои вахш ва истиқлол дар даври навбатӣ бозиҳои зеринро доир хоҳанд кард. дастаи вахш дар сафар бозӣ мекунад бо дастаи парвоз. ин тим андари майдони рақобат мегардад ва агар рақобати дастаи истиқлолро назарандозем, ин даста 10 май бо дастаи барқчӣ бозӣ хоҳад кард дар майдони хонагии худ. бозии вахш бошад 9 май доир мегардад дар шаҳри хуҷанд. ва омад дар даври ҳаштум, дар даври навбатӣ ки 8, 9 ва 10 май доир мегарданд бозиҳо. регар бо исхат, тавоссилот бо хуҷанд, равшан бо истаравшан, парвоз бо вахш, сардор бо кемевия ва истиқлол бо барқчӣ бозӣ хоҳанд кард. фатҳулло Фатҳуллоев дӯстон азиз дар назди топ қарор дорад. ирсолиё ба дохили ҷарима гова метавонист фурсати хеле хавфнок ба вуҷуд ояд. тӯбрабоӣ дар канори майдон. ҳуҷуми навбатӣ. ирсол то ба ҷаримагоҳ расонида мешавад. атам Назаров бо тӯб, партоби имконияти беҳтарин ва ин вазъиятро ҳам футболбозони истиқлол бартараф кардан тавонистанд. алиҷон Кароматуллозода мавқеи бисёрам дуруст гирифт ва тавонист тӯбро зада аз мавқеи хавфнок дур созад. инҷо на Алиҷон Кароматуллозода, балки Иван Зотко. аммо Алиҷон Кароматуллозода мавқеи дуруст дошт.
7 دقیقه که داور زم کرد به انجام رسیدند. علیجان کارامتولو زوده لحظه آخرین دیدار، نفس‌های آخری رقابت. پرتاب به خط هجوم صادق جان قربانوف، پاسیو به کنار محمد جان رحیموف در کنار راست توپ را میگیرد، فعال است او و مبارزه خود را ادامه میدهد. از امپونس هم میگذرد ولی تاخیر مبارزه را ادامه دادن نتوانست امپونس با توپ. فتولایف خطا میکند، فتولایف در پاس دادن صادق جان قربانوف، ضربه و گل در لحظه آخر قسم دوم رقابت. دسته استقلال با زدن گل شرفیاب میگردد و گل را صادق جان قربانوف در دقیقه 90 جمع 9 به هدف میرساند. بسیار هم گل مهم و به همین البته دسته استقلال تا ثانیه اخیر پیش صف بود و در نهایت کار میتوان گفت که دسته مذکور یک نقطه خوب و یک نقطه نهایی را به این بازی میگذارد، چون بعد از این امکانیت برای دسته بخش دیگر خیلی و خیلی کم خواهد بود. صادق جان قربانوف مؤلف گل دومی دسته استقلال در این بازی. حساب 2-0 علاقه دقیقه 90 جمع 9 هم تمام می شود و 90 جمع 10 آغاز می شود. دوبار صدا شکش را بالا میگرداند دوستان ارجمند در بازی مرکزی دور هفتم لیگ عالی مملکت. دسته استقلال که در سفر در ورزشگاه پختکار شهر بختر بازی کرد با حساب 2-0 پیروزی خود را به دست میارد. گل ها را در بازی امروز رستم سایرف و صادق جان قربانوف به ثمر رساندند. با همین پیروزی دسته استقلال در سفر تعمیم میگردد و این تیم البته باز در قطار لیدران باقی میماند. در اینجا با شما خیر خوش میکنیم. من گلروز خودنوزاده زاده بودم که بازی را با شما تماشا کردم. تا بازی نوبتی خیر، تنسیت و خانه آباد باشد.